Kaluguran ko kapatid, ingasal pantayanan, ngayon pong aldo iti pagmasusyantaya, ing katuang misteryo ning ligaya, ing pamaytas na banwa ning Ginoo. Ing Ginoo tamang Jesucristo at lunong banwa, kaya bering kayang apostol, ding kayang disipulos. Itang karelang pamiyabiyas na ng kaulaga, at ngening pepaitas ne banwa, ding disipulos, maging apostol na. From discipleship to apostleship. They were called to come to Jesus, and now it's time for them to go out into the whole world. Ining pamaitas na banwa ning Ginoo, paganahani kay katamo. Ingulagana ning pamikakalugod, pamisasan meto, kilog na ning pamilya. Kilog na ning pamilya karintang waranasan ning lugod ning Diyos. At salamat ka rin pengari tam, uling inubog do rin kaya katamong puso at kaisipan, king kayapan, king kabanalan, king lugod, king kasalpantayanan. As nanay mong kaulagay papil na ning meto nga indu, ing papil na ning meto nga tatam, king pamiyubog na ning meto ayanak, ubugan ito yung kayang kaisipan at puso, at botang miyubog ni, oy ning regalo na rin pengari, king kakatamong lipunan, men of goodwill, men of love, men of faith, men of great character. Nyabi ning papil ning meto nga indu, yubog ning meto nga yanak, at yang maging contribution na king society, king kakatamong lipunan, ulinging turuning meto nga indu, yang munye direksyon king biyana ning meto nga yanak. Nyabin po tayong meto nga yanak, meron bulya king lugod ning indu, he will become an apostle of love. Ulingin lugod, aranasan tamo king pamilya, yang naman ing pamalita tamo. Potang may karanas tamong lugod, ipamalita tamo ing lugod. Potang aranasan ning meto nga yanak, ing pamamatawad, yan naman ing ipasyag na king biyana, mabiyasa yang mamatawad. It is in the home that a child will learn the value of honesty and integrity, responsibility. At wala yung meto nga yanak, miyubog yaking honesty, integrity. Then we will have great men who will serve the government. We want to have good officials. It begins at home. Bribery starts at home. Sana rin na kayo sa sanit didinan pera, bala mo magubrang pong maglinis kotse. They have to do it for love of the family. I-motivate nyo lang na anuman yung gagawan da for love of the family. So that later on, nagyangalan ng bride, they will work. Uling kaluguran ding bansa tamo, uling kaluguran ding parokya tamo, uling kaluguran ding banen tamo. It is out of love, not because of what they will receive from doing it. My dear brothers and sisters in Christ, ing meto kaya na maging talaban doon ning lugod, uling aranasan ng lugod, king kayang pamilya. We can only preach love if we experience love in the family. Yang nga nasasabi ng meto nga Latin adage, nemo that would not happen. Emo ano ay biye, itang emo aranasan. Emo ay biye, itang alake ha. So po tayo meron nga pamilya ikakalugod lang. Then they ask you, they will become a apostle of love. They will preach to the world, itang kayapan, itang kabanalan, itang kasalpansayanan, itang pamikakalugod, ay aranasan da kilog na ning pamilya. My dear brothers and sisters, ascension is a challenge for each and every one of us to widen our horizons of vision. Kung toro mitatas ka, lalong lalawak in panlalawin
king kapaligiran mo. Siguro alalasan nyo na po yung menukyat king kampanaryo tamo. O nagtsuka baboling kampanaryo, akit may minalin from 8 windows na ning kampanaryo tamo. Nya po na ikatsuaget ang higher level of height, the wider is the horizon of your vision. Nya ascension would mean ilawak tamo yung panlalawe tamo, king biya tamo. Ascension would mean magapulo ka matuli so you can think better. Kasi sometimes if our feet are on the ground, itang level namo ning yatu, itang level namo ning gabon yang akakit tamo. Ascend into higher level. In kasalpantayanan mo sana, ilawak na kapanlalawe king biya mo. Aliwa mo yung gabon, aliwa mo yung yato, aliwa mo yung laman, yung panaligan tamo at lalawan tamo. Let us live on the level of faith, on the level of compassion, on the level of hope, on the level of kasalpantayanan, lugod ka parang tao, lugod king akong Ginoo. Kaya mo sana mabibigyan mo king yato, king gabon, king laman, king atyan, king pamangan at miyaya ni Mapa. Elevate tala, appreciate tala. Let us appraise the value of our faith, the value of our life. Sana mitasimuri ng kasalpandayanan tao. Kasalpandayanan na matibe, busal ng kasakitan, halitang gigmeto mapasong danong, pailumod tao. Makapangabla na kasakitan ng delana ng Santa Monica, ing mabangis ng asawa, ing katakiran ng katwangan, ing anak ng mibabad at migtampisog ing kasalanan. Pero uling mata siya uri kasalpantayanan, Santa Monica. Uling itang lugod na, enag yung sambutan, ning nanumang dewakan, o nanumang kapagsubukan. Itang kapanaya na, maging matibe, sidsad ne, ing katwangan ng bungangera, migbayo ya. Sidsad na yung asawa ng alang marine, migbayo ya naman. At sidsad na yung anak ng pusakal king kasalanan, maging santo ya San Agustin, a giant of sanctity, because of the love of Santa Monica. Ika yung pingaring babay, your instruments of elevating the life of your children to a higher level of living and loving. Kailan mo sana mamangan, kailan mo sana matudtud, magobra, ali. Prepare them to become citizens of heaven and children of God. My dear brothers and sisters, ascension is for a mission. And ascension is a call for each and every one of us. Sana mitas, inguri ning keratamong kasalpantayanan, inguri ning keratamong pamibiyebye, at pamakyabe king metong at metong. Itas na sana inguri ning keratamong relationship nung lukarin eme gagamitan ng tao, kaluguran may tao. Sopan may magbayo. And iyabe may ketang kekang kayapan. Miyawa na sana, king kayapan mo, dingaliwang tao. So my dear brothers and sisters, as we honor Santa Monica, king kayang fiesta ngini, king Balen Minalin, coinciding with Mother's Day, let us thank our mothers for elevating us to higher values in life. Dempengari mo, tiro da katamong mamatawan. Linapit na katamo king apong Ginoo. Tiro na katamong manalig king Diyos at kareng sarili tamo. They taught us to get involved with one another. At sana na naman tenang dake katamo. Ya sanang gamitan tamo. King katamong pamibiyebye, king yato. Makayabang lebo king katamong eleksyon. At nga po siya tunan din, yung konsensya tamo. Yung musik kaya katamo, konsensya. We will not name names. Pero yung konsensya tamo, yung maging batayan ng boto tamo. Let us watch for those
candidates who are pro-life, not anti-life. Let us watch for candidates who are pro-marriage, not pro-divorce. Manira ng pamilya. Kita mo sana paborening masira yung biye. We will be pro-life. At value siguro retang candidate sa anti-life because of RH bill. Anti-marriage because of divorce. Same-sex marriage. Euthanasia. Abortion. Makatakot po yung consequences. So may we be guided by the Holy Spirit, by our conscience, lalong-lalo na king pamagboto tamo bukas, pulingin boto tamo. At inyong epekto kareng anak yu, kareng apuyo, and the future generation. With the help of Santa Monica, sana mitas inguri ning politika, kinkatamong balen lalawigan, kinkatamong bansa. We are appealing to everyone and all political candidates. Let us believe in peace, not in violence. We are appealing sana itang emimiraling dahas, both baying at miyaya ni Wapa. Sana mangibago yung katutuan, mangibago yung kapayapaan, mangibago yung pamisasan metong at pamikakalugod. Talakad lang. Tunagating panalog ng igay panagataling sablang kabanalan, ulinita pagparalang bumi, pabanalan mo sana detingayin, inumpaya ng Espiritu, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon mo sangdo, ing pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapin, at pepasalamat siya kaya. Perasa niya minye, karinggan disipulos nana, tanggapan niya hindi ikaman at kanan niya. Itiyin ka na akong katawan, kami daon para kaya. Mahanyang naman kay Pating Apunan, kinwaling kalis, pasibayo yang pepasalamat kena at binyaning kalis karingan disipulos na tanggapan niya hindi ikaman at minumpo kanini. Hindi yung kalis ng kanamang daya, indaya ng bayo, kadalangang tipan, amiburu para kaya kayo at para rin sablang tao. Bangkit at bepatawan na rin kasalanan. Dagtan nyo hindi bilang kapigaranan ka na.